Ninsab hawnhekk f'Università Medika fiċ-ċentru ta' Lisbona u Christabelle għadha kemm indirizzat konferenza tal-aħbarijiet hawnhekk u żaret dan l-Istitut Mediku fejn komplet tagħti aktar viżibilità l-kwistjoni tas-saħħa mentali. Dawn huma l-kummenti ta' Christabelle wara li indirizzat din il-konferenza stampa dwar dan is-suġġett tant għall-qalba ħafna. Inħoss li naħseb li din l-esperjenza u dan il-messaġġ irid ngħaddi qiegħed jimxi ftit il-qudiem, ovvjament aħna għadna lura maċ hemm dawk in-nies kollha li fetħu ġifieri moħħhom u forsi qegħdin jitkellmu ma' hemm ammont ta' nies sostanzjali li qegħdin jitkellmu u importanti ħafna li ma nsofrux fi skit. Kienu bosta akademiċi li faħru fil-fatt lil Malta billi qed tuża l-partiċipazzjoni tagħha fil-Eurovision Song Contest biex komplet qajjem aktar kuxjenza dwar is-saħħa mentali. Preżenti għal din il-konferenza tal-aħbarijiet kien hemm ukoll persuna Olandiża li f'mument minnhom kien hemm sitwazzjoni verament emottiva. Din il-persuna Olandiża wkoll kellha problemi fis-saħħa mentali u dawn kienu r-reazzjoni tagħha wara li semmet lil Christabelle u l-kanzunetta Maltija Tabu. She's really amazing, such a good singer, great singer, but the message she has this year for Eurovision is just amazing. And I've been dealing with mental health myself since 2014, and I've been open about it last year and this year as well. And I started the Instagram account to just show the real faces on Instagram, because we all see the happy people, the happy faces, the happy life, but we don't see the pain and the other things we feel inside. F'din il-konferenza tal-aħbarijiet ukoll wara Christabelle kantat il-kanzunetta Tabu, il-verżjoni akustika tagħha. F'din il-konferenza tal-aħbarijiet irid ngħid tajjeb ukoll li kien hemm ukoll il-messaġġi tad-Deputat Prim Ministru Chris Fern u anke l-Eċċellenza tagħha l-President ta' Malta Mary Louise Colejro Preka. Christabelle l-avventura tagħha tkompli propju l-lejla fi se tkun qed tagħti interpretazzjoni tal-kanzunetta Tabu fil-villaġġ qed isejħulu hekk tal-Eurovision Song Contest fiċ-ċentru tal-Lisbona, hekk kif propju illum l-ewwel semifinali tal-Eurovision Song Contest 20 pajjiż involut, 10 biss jagħmluha għas-serata finali. Malta mhix involut, iżda Malta ovvjament u d-delegazzjoni Maltija tkun verament impenjata propju għada fejn issa jkun hemm iż-żewġ provi ġenerali tat-tieni semifinali fejn Malta qed tipparteċipa fih. Rid ngħid tajjeb ukoll li f'dan l-ewwel semifinali hemm diversi pajjiżi qed jissemmew wara il-prova ġenerali propju tal-bieraħ filgħaxija li fiha vvutat il-ġurija tot 50% tal-votazzjoni finali biex ngħidu hekk, u fil-fatt il-pajjiżi l-aktar ferm kwotati u l-impressjonaw wara din il-tieni prova ġenerali kienu Ċipru u anki ir-Repubblika Ċeka. Dak kien kollox għalissa, jiena Edward Montebello mill-Lisbona għal One News.